Hello, loyal golte zo si na bon chawin Sunday ni khopha. Phat short pi chu Sunday episode in a bol tapovin comment ha kimuin Sunday episode kanga alal ven ativin. Asem hi ha azit le zingen pathian thulang sang hi zin inop nop sei the hi pon. Ziong la tunio pharin Sunday episode somlenga channa dingen kahin bolin. Tunia isei di hi a hi le India hi Christian iti hung kipada. Hoilai muna hong kipan ham iti hong kipan ham ti hi chomcha hin sei diu hin ahin ka thu sei ding zo se hi abona internet source a ko na kila do hin keima chang het na ko na hi poi India hi ho thu iti tengle Christianity hi amasapen na lunggela omding kata san poi ani na ana lunggela omding inong kata san de poi 2.5% bo hi Christian hi India ahi wang hi Christian hi India hi zan hi vela hong kipan be hi pui phat sot ako na hong kipan hi tai Chennai St Thomas Basilica ako India Christian de hong kipat na thusim tamta na umen hi athusim ga ngai hlaw hi te kumsang ni masang langa ga nung cheu hi te Jerusalem pakai Jesu ana khet be ko muzu 33 AD hidin anaging chawin hi ihet banguvin pakai Jesu athi zowa khu asom lani talova Seijui te khu som lekhat bo hi tawe ama ho kyo to win van noya hi pathin thu hoilaya ga hlang sapdam ti hi akithlen ven hi Saint Thomas in Seijui Thomas in India hi anahlengin hi Seijui Thomas in India honglun na ding hin mun gam thlata hin ho en hi Mediterranean tuipi hin ho en tuisan hin ho kidin Arabian Sea hin ho kidin hi abangin Afghanistan langong ahin ho tivin hi azo zona in India a Kerala gam hi ahung hlunge hichi akon chun anawa ale en pathian thupa hi anasei phung le an hi ache le wale na athu sei ho chu mi pin anangai nom thei hle zengin chuteng la nung zuyong hi anatam hle zeng tai hichi lai mun Kerala achun ama hon ki gop khom na khat hi ana phut do tawin pakai Jesu ta san jo se chu mun khat in ani kiloi khom tawin hi thuke hedanin hichi ho kiloi khom ho chu tu chan hin a kiloi khom na laivin Thomas Christian anaki sa ove Thomas Christian kiti ho Kerala hi hichi ho hi leisi da dinga amasaloi Christian dingin anaging move Seijui Thomas chun Kerala akona chu Mailapur Chennai lang hi anazut phei hi mun nyau cha khat hin anom zin hichi mun chu tuwa hi Little Mau akiti ni se le a na akon chun ahung su zin tui khang len pa ma cheng ho mi hem ho chu pathian thu aga sei pi le ji e athu sei ho chu angai nom ji be se jing vin hi cha mi te chun aleng pau san yingong chu Saint Thomas thu sei ngai ding chun ahung ji e ana ti ve hitita mi pin angai ludwa athu sei ho ata san wang wa chun mi phalo tam ta jong he anomen amel ma jong tam ta he anom tai 21 December 72 AD ahitan Saint Thomas song hi mol chunga chun akal do kidin tauna mangtai amel ma ho kining lovin tamta chu ataw na mun chun achevin ting cha hen aga sun li tawe athi na mol chu tu hin Saint Thomas mau akiti ata sa chu hin phutla oven tui khang len pa ma pathian thu ana sei le na mun chun ana vui tawe hichilai mun chu Saint Thomas mau Chennai ho hi hichi akon chun kumsang le zali wal chu mi pin Saint Thomas hi an sumil tawe hinla Christian group nyaucha cha ho Chennai chun ahung ji win Persia akon Armenia akon Nestorian Christian kiti ho ahung ji win Saint Thomas het jing nakin chu ahung nei ji we khat ve ve la tua thu kin sei se se chu adi ipoi adi ezong kiti thei de lo hin aje chu masang lai thumong mong a hitan chuteng le lekha thiem le ching le thiem hon ana sut le ana sei do ma wa ko na bo kin sei son ki de hi ahin la kum sang le zanga ako na thu ki sun ho wang hi adi mo mong e ti thei a hi thowe Portuguese sum kolve mi te chu ahung lut phar ba chun Saint Thomas hlan chu ana hol ven hi India hi Armenian sum kolve te he an ve hin ama ho chun Portuguese te chu Saint Thomas ki vuina hlan chu avet sa ataven Portuguese te yong chun Saint Thomas hlan chunga chun Portuguese Thailand ho in khat hi ana satawe 1639 a British te yong Chennai ga hin anom tawen 1892 kuma hen ama hon Portuguese Thaila anaki sa ho in chu ama ho styla sa adingin anati tawe hichi ako na chu Saint Thomas Basilica Chennai he
Saint Thomas Basilica kiti ho in hoita hi ana sodo a hitai Chennai Saint Thomas Basilica ho in hi Vanoya dinga alin penong hilo mai the a hoi penong hilo mai the hi ahin la ho in thupi ta khat ana hi Portuguese ten Saint Thomas hlan homo wachun Europe gama thil keu ho hin agu hal ho po do te te ding ana tivin hi Iraq gam hin Greece hin Italy gama yong hin ana podo ovin hi Seijui Thomas hi hichelai gam thum ho azong hi anangai sang hle zingo hi ahin la hiche Saint Thomas Basilica Chennai pa hi athupi na chu Seijui Thomas ki vuina hlan chung ta ho in ana ki sa ji chu hi Seijui Thomas hi inasu umil kha ong laga agyal do ki duitin pakai je sung thokit phada naki khet be na maha kamu ki toka sia kata asan loading hi ati le pakai je sun anavet sa apa chu hi tuna episode chu chomhle jong le hi chan chu tan tin haptaki jong le idam leo episode dang dang ibol thei thei in bol jing diu hi